Tabane edition. See the Bamifa graphic. Now me the graphic graphic front page you know. The other hand money say enkwada yira won krankro dua ho ano kwa na ekosoro. Enkwada wo mama me no mbapa no ebepie na omo nsan mafio bio no. Do na so na wo front page ya ukọ page 16 na ehonmo ene wo a kire ma me gift tekwa a wo ye managers wo osu shelter for abused children owo ene o kire mu say kane no na nka behwe akoda ye beti na wotwe mu ana boso yesu akoda ba kwa yere sese de na wotwe bia no nkoda wo kire mu say wo mo yere bi wo ha on ba be pie wo center honmo no eye be se wotwe ebe se ngotwe na no se hadwen papa na da enkoda no etayira pa no eye occasion na yede nkoda pie enum ne ade enadua yi nsusu awia donko pepepepepepe osoafo a wo hwesi sam so wura kan Ofori-Atta ene obegina TV so radio so ene baby bebre ya bepie amomanfo atene nka no ensisa hodo aban ase omampani akufado ba be kan ye se osoafo e be kasa na ensisa hodo a waye se asitire mu ayeden omanu mu economy na enko yie no aban na yantutue bi enti santutue na aban no aye no osofo de betu dwane ne donko pepepepepe obefrase ne no na graphic bo ho dawuro front page anu no osofo a wono so ehwe akwansra ho ensam so ye Dr. Ibrahim Mohammed Awal no chire mu ese na so ye no target 2.3 billion dollars tourist attraction ese afi wonya efrimu na yi service so opportunity e tackle corruption graphic MD na e ka ho asemu na 20 million euro wo pa butia e de aye renewable energy no e ho nsem no so kire se abedwafo age atom graphic dia wodi nam nie na ukọ back page nsusu a aprosifo kire se ochina Kumase Ghana na Nigeria match nti Bambo Nsem wayere ewu Kumase papa sigi ya saka head teacher no oni e ba be kasa enchira ai na daily guide the so ewa hanum daily guide fertilizer plant construction and so enam kwemu a eba and afi Goro boys so no kire say why Invade birth and death registry as say omo na omo eye wo hono e mankrofo gun running soldiers granted bill 200,000 bill and afi eye ECOWAS court so afine attorney general eno eye daily guide mamifa Ghanaian Times emwie na monto mudumadi so Dr. Steve Mantiao and Ochre na dwen wa han mo say yan hwese ye be establish investment fund bi na ye de aso free SHS no emunu ye kate ye free hon mo dia emwa aban so create forest market said ye be ya petroleum importers on so be sika free mo no